Karbi tang te karbi thoi inglong le do sita isi beta karbi walam the jumisen sita karbi ang long pen di mahasau pen ang tan ki do karbi atum ta ok fi isi bet karbi lo bonta pinyar ni anta ST long thip kalilang lason si central level job education hei hui sita ST reservation pen long dundi assam ar lo mata ST reservation pen kilik mate election ki thur dun jia right away Kaching thur our size sorkar pen ketangri amparta kamrup morigaon along ri hei hui along ki ong dung atum karbialam karbia jutang virang rangason sido lanchot kalinang banga khai anglum dodun ko ajok ahut pen ahut kapre kakisung dopik lake lam kimi kalido lasi karbiang long pen di mahasau pen angtan ki do karbiatum akisung ke boy ke charlie jutang lamet hei hui amparta arni ding lui pen akimang ST sorkar pen kachi palong jia phan ing tang kring pen kachi song jia phan pura patumi thang ni phain koi rapor ni nagaon along ri sugandhi conference hall along golaghat biswanath morigaon hojia lakhimpur kamrup nagaon lapen kachar along ri mate district ner kep along ri along ke do thekser risoi jatum chingrum si all assam karbi youth and students union pu hamphang so mahang pathek pondo Bang so Parman district ner kepen chedon sarsi Chandra Singh Rongpi Biswanath aphan Maipu arpu lapen anparta Anand Milik Nagaon aphan arpu pek pondo. Lason si Chief Advisor arpu Dr. Sar Singh Ingti BD Sar arpu Dipen Ronghang Ram Singh Ingti Bali Rongpar Bonot Tera atum aphan si arpu pek pondo. Bang so solong bang hokke brai sephan arpu pekpon si ing tangpring pen all Assam Karbi Youth and Students Union mahang pathek ponu arpu kedeng atum amme na ki puhendom mai phuaphan Chandra Singh Rongpi dun mai phuaphan Serbin Bepi Dharmeswar Teron Kongchun Bang Anparta Ananta Milik Rapchun Bang Sarsing Terang Biren Singh Ingti Sai Hemchun Bang Romalin Rongpharpi Rap Sai Hemchun Bang Bida teron pendang lo kiong dung atum aphan kaprek arpu pekpon. Kaprek kisung topik la. Ilitung karbi tante karbi. Toy nong la dosita isibera karbi pukai kita ilitung engwang chuna long sido mate edian chuna sido. Tepon si kami pini arianta karbi ang long apen di mahaso ang tang cido karbi atum lahai hui akisung along pen jok. Jalan. Tasi pinpor me ningkam suri hini la engko rai sia ningkam karbi monsam lam ton ka cito along close number 3.5 apen 3.6 along. Ketok pondoi lo. Ada kita pon lake SC status ki ponji la pen close number 3.6 along ki pin food pon lake Karbi Welfare Autonomous Council ke sen pon tipo. Basi pini arni ningkan pop playing at lot bon sita me pini arni anta government atum mate sarkar atum nang pipo pu nang kecha ka patai mate ningkan pop playing at lot pini arni anta playing pelan. Basi asam government han katun ningkan pen kat pachini kang tu ngalang tela peken no kedam tang by election hot MLA by election hot MP election apen gaon panchayat election hot posita me la nilitung thoilong kido kar biar tumapan Karbi Welfare Autonomous Council nang pipo pura nilitung non katari pa masarkar phamsi vote jok at penalang nitumapan nilitung pahai pondo kasi non at dihuwa bangke jonsi election apang Lason si all Assam Karbi Youth and Students Union atum Prabjin Karbi Peace Accord 2021 along clause number 3.5 lapen 3.6 MLA ki likaprang ki pachun jiaphan sorka aphan ki hang pedopong. Jong si MLA ki likaprang pachun che pulute sodak pen kachisong padoji lapen vote boycott ji puta phirang ki atheng nu lam thi chipaklang pon. প্ৰিয়বে আজি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৮টাকৈ জিলা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত যি বসবাস কৰা আমাৰ যি ৮টাকৈ জিলা আছে সেই সকল প্ৰতিনিধি আজি আমি একত্ৰিতভাৱে আজি নতুন সংগঠন আজি আমি অল আছাম কাৰ্বি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন নামেৰে নামাকৰণ কৰি জন্ম দিছোঁ আৰু এই নৱগঠিত যি সংগঠন সেই সংগঠনৰ জৰিয়তে কাৰ্বিসকলৰ ৮টাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা কাৰ্বিসকলৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সামাজিক যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ বিষয়ে মান মাতিবলৈ সেই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ আগত আমি বিষয়সমূহ নিবলৈ আমি সংগঠনটো আচলতে জন্ম দিছোঁ আৰু নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ